Үтө күннен күндү сахабыт жона. Эйге кэлен ер олонко күнүнен 10 декадатынан истин эгерде болуктун. Бүгүн мен эйге Саха Республикатын үлтүменин председателин бастыгы холбуячы Саха Республикатын илдарканын ихинен олонко 210 сылын ытыга Национальный терьер комитет председателя Эпосы народов мира ассоциация вице-президента Александр Николаевич Жирков үгіс өрүттәхкен қабаннақ үлететтен сорық өрүттін кылгастык сырдатықпын бағырым. Александр Николаевич Жирков бұл народ интерегін көміскүртін солталақ, үрдік әппетнестәқ, үрдәқ, тәтімнәқ, күріләқ, тыңағынақ сударсынны үлететтен ордон сахан оротун духовной, материальной культуратын жыңнәқ араңчыгда болар. Кені әдер әддәғыттен бұл аспыт үйе мөкөрдәқ сылларттан сағалан национальный интеллигенция кағатыгар бұған қатан ухарылынан қатарылынан тақсывыт политик, государственный, онна общественный деятель, историк, ученый, онна саха жын сақалы құттақ кейді бұғытынан бартын түрдіттен түрен сақан ұрудың историятын, культуратын, искусстватын, литературатын, бечәтін, олонқотын, түрі түгестерін бұл бартын государственный политика келдерін жағаллақ кәмдетін уран үлелі хүджар беге кәмбет бір бастың бөдің үрдікі халаятчы болар. Александр Николаевич бұл көңіләйінен оны салаттатынан республикаға эпические памятники народов мира, национальная интеллигенция и становление государственности народов Якутии, материальная и духовная культура народов Якутии начала 17 и до 20 века ден бұл улахан барғай проекттарынан ұтымнақ үлі салғанан ұтылда тұрар. Кені сақа олығыр, бұл революциянненәғі олығыр арас қайсқаларға саңа сайтыны келдер бет сақа бастығы көліне интеллигенциятын лидера Василий Васильевич Никифоров күлімдір олығын үлетін үетететтен сағалан. Саха народун интерегин туруласпыт саха сарындара Сафрон Сыранов, Сехен Арчакып, Илья Шадрин, бу Степной думаны теребит Иван Мигалкин, Григорий Тарской, Николай Иркунов. Етенне бу сахалар бүттүн сахалар бастығы съестерин делегаттардан сағалан күн бүгінігер дери беге народтан талылыбыт, жокутааттарбыт, тустарынан материаллар, комулланнар, кенигелер тақсан үйетейділер. Республикавыт историятыгар аң бастан Василий Васильевич Никифоров күлімдүр ата дорғоннақтук аттанан бұ кені белетенне, етенне бұ 2-10 жыллағы ақсыннедігар бүттүн сақалар бастығы съестерін 95 сылығар анан бастан бұл республика бұтығар әме белетенен тұрар. Маны әрке бұл беге автономиябдың олықтас бұд. Бөдің государственный, он общественный деятель бұд. Чағалқай Максим Кирович Аммосов Кыргызстандағы үлетін кәрдейін үйететіге деріндік қасыған бұл кыргыздар күтті тәңге үлеліген бұл беге Максим Кирович бұд юбилеетінне ғыдылдан тұрар, оны Бишкекке мәңгай дөбінюге тұрорулы бұда. Иде үлет туғынан Лена Максимовна Аммосова, Максим Кирович Аммосов төріппік кыға исүрағаттен дерімнік мақтанан бұғырдық еден тұрардағы. Александр Николаевич как историк, как человек, глубоко понимающий глубинное значение для народа своих действий, как никто другой сделал очень многое для оживления и материализации памяти моего отца и других потерянных личностей, для укрепления авторитета Якутии. Благодаря
его настойчивости и огромным усилием наконец-то был окончательно закрыт период забвения работы Максима Кировича Амосова в Киргизии, и по достоинству оценена его роль в развитии страны. Александр Николаевич мне помог выполнить главную цель моей жизни. Я благодарю этого благородного человека ден истираттен мақтанан эден турар. Александр Николаевич бу кәрінгі ғылларға әме кені көғіләхінінен үлтіменге парламентаризм историятын музея ағылан үлелі турар. Маны herge bu 2-10 hılлаққа ме хақан оротун историятыгар басtan республикабыт муниципальный терлилерин представителләк органнарын депутаттарын бастығы сиеhe ыдыллан турар. Оннатын бу сиес олықтақ сайыны депутаттарын холтатын, статуғын, әппетнехін үлдетіге, еденне үлетін тупсарыға тұғыламыда. Александр Николаевич bu saqa beçetiger ülete eme çınnik bigergenen durar ol kurduk kini urut bir tınçı dostu sürbe bir sıllıqtan beçet istoriyatın ağır ebip bollaq bitna bu derinlik qasıhan dokumonlarga oluğuran repressiyaga tübehen ağattara da ülelere damluğa barbıt jonlar ülelerin dilinderen bu belki beçepit tınçı 907 hıllaqqa kinder juludlarından bihiqa saqa doyduda saqa oloğu diyen qağıttar onna saqa saŋata diyen surnal taqsıbıda beletenen bu kinder ülelerin tümen joğun keniga taqsıbıda etiyenne respublikabıdgar an bastıkınan bu sabıtiya beletenen oloqqa kipte. Onun saqa beçetiger sana bu istoriya derineten killerli bide istoriya çaqçıda onna bu nasyonalne beçet güne bar bol buda Vasiliy Vasilyevich Nikiforov külümlür atынан журналистикага хударственный премия олуктан бута. Маны хергеттан беги театр быт Платон Алексеевич Oyunskaya атын билген сүгер Саха драматический театрын историята әме былыр кыттан үйретилен антология Саха театры ден үстомнах жоғын кенеге тақсан эти историята чолкайдан буда. Этенне бу беги билген Дмитрий Конович Сивцев сорын овалдан атын сүгер опера утонна балеппыт хударственный театрын историята эме бу каста томнах кенегенен документарга ологуран барта белемденен тагыста. Онун эти салаларга бу беги история бут чыңник олокторун булдулар ден ондуларын булдулар ден эди канада. Александр Николаевич Жирков Саха Республикатын Илдарханын ихинен бу олонко 210 сылын белемнен ыдыга Национальный терьер комитет председателин, онна эпосы народов мира, эпостар андойдутага ассоциациянын вице-президентин быгытынан Россия регионнарын, онна тас дойдулар гытта бирге кен кабаннах үлени ыдар. Бу эпические памятники народов мира бырайык ЮНЕСКО раңатчылыгынан салганан бара турар. Бу бырайык чарчисинен народтар кардарда байтыгыларгар тугуламмыт бу тылбас кардарда тылбастагылар ыдылла тураллар. Ол курдук беге сахалы тылынан Урал батырден башкир народун эпаха амбастыкынан бу кыргыз омук манаха кылгатылды баряна итенне Алтай народун эпаха мадай кара сахалы саңырдылар. Онтон бу биги эпаспыт киндер тылларгар эме бу кыргыз тылыгар жолурен юргун батыр бытыл бастанан тагыста. Итенне бу күнлерге декада быт олон кобут декадатын
Черчизинен, Андрей Савич Борисов айыр киетигер Алтай бахалыгын сүбехите, онна бу Россия Госдуматын федеральный муньягын хетти сыңырытын жукутата Иван Итулович Белеков буруолабытынан беги нюргун батыр буд Алтай тылынан тылбастан манна белек быһынан илже келен бу Джон Херкер тотугар юрүләк быһыга майгыга туттарара күтүлләр. Ити хетинни хүлбагыс күнүгер Андрей Савич үбүлөйдәх аяр киһетигер болуктах. Маны серке бу кунан караден тыба омук эпаха сахалы тылбастан хаджар бу эдиллибит омуктар сахалы биһиги сахан орудун эпахын берен тылларгар тылбастан үленигите хаджаллар. Онон же биһиги бу келер сылга 2-нче хүббекке хыллакка бу биһиги Россия президенте усуран искусство, онна материальное сух бу нехилестиве сылыгар анан онна биһиги республика бит оттон сударствонаспыт сүз сылын көрсө биһиги маннык жоғын белектердех көрсөбүт планнанар. Маны херге оттон бу кунан кара тыва олонкодун тылбаагар Александр Николаевич Тутбеде тылбашыты редактор быытынан үлели хыджар бу эпостары атономуктар сахалы саңгарар эпостаргар Тутбеетнен үлеләте ол курдук кене 11-диге тие бу варианнан тылбастыр ураты бете итинник уратылаға бит. Делеға дағаны Михаил Петрович Алексеев дапсы кене туғынан тылғы сығанын туғынан суруян турардақ. Бу Александр Николаевич сөккі суруяр саңғарар әрі болбадақ. Кене тылға талымас онна тыл амтанын жүгейдік білер тылға мұнығар сыттақ ден. Бу улу хуриятчы Чингис Айтматов қарын қампа көк кыдылым пеги пес бегущий краем моря ден устук стилистикалах айымнетін у сақалы саңардан ыры күрдік үпсарбыдыттан улғандық сөк бітеді. Онна өссө тылба сорог өттүн олон қолу оқтақ болан ордорукты күрдік бүнден эп бітеді. Онын бу устук стилистикені саната котон кыйын теңге көрестер мандык модун тылбашыт көппеде готтуктан көрес кыммыда сохчулагын өрүлягын ден сурьян турар. Кырдыктагы бу Александр Николаевич устук сударство үлетигер хыджар кихи боллага ди. Онун бу арай оюнскай кулантай эре курдук сударство үлетигер сылжар Джон усран айымнины теңге жүрелен үлелилдер етеден білетевдеді. Онынтын бу Александр Николаевич бу эпостарға бардығар редактор бұғытынан оғыз үбді көппетінестіқтік сығаннан бәйті бардын көрін істен контроллан тағаттарда онына кені тылға тылбасқа сығына мәнаға болбатақ кене ис айылгыдығыр еті бар. Кене бұл Владимир Санги Нив Хуриятчытын историяларын, етенде кыргыз суриятчыларын айымнеларыттан әме тылбастан тұрар. Онына бұл Максим Кирович Амосов үбілігер манна кыргыздар улахан делегациялары келейлерін черчитінен әме бұл саха литературада, оны кыргыз литературада хамдарда байтығыларғар бұл қардарда тылбағы әме кене
илен сағалан эме тебистенге этинне өддүгү халаячы быһыттан көгләбит кебик болар. Ононтон кини бете усалдан икки сөлтөгөттен төрүттэх аспыт үйега усалданга тогуон олонкоот бара сурукка бичикке халбы деп боллагана 15 бу икки сөлтөх нехилегиттен диен эбит. Бу нехилекке саха сүд олонкоота биле олонкооттардан арас байлакка араксаллар биле кыра орто оннотон бу беден олонкооттар диен. Онон да бу саха сүд олонкоота Дмитрий Говоров эме бу сирттен оттан төрөн өскөн таксыбыт олонкоот кини бу 30 сылларга этон бу аспыт үйега Алексей Федотович Бояров туспетнен кинени бу Жокуска корат Барашилов улусатыгар олорот жетигер биригинге Октябрьская улуссагати ыңгаран кини олонкодон суруян бардын тиһен каалар бытын 30 сыллакка Серафим Романович Кулачков эллей аха народный поэта кини атан кананда сыгар пакка улардан телеритен тахар бытын жин рукопин булан диринде касыхан өретен туупар бу методологиятын тутухан Александр Николаевич бу мүлжү бөгөнө жохун белах гынан норутугар унан историческая чакчыны тилиндерен бу Алексей Федотович атын онна үлетин тилиндериге оттон үлелехен келбит үдүлех. Маны херкеттен саха батырдыра ден серия хүббе бир кинигенен таксытыгар эме Александр Николаевич Тусбетеме бахачы сыганнах кыттылах итенне бу национальный олонко комитета олонкону тахарыны бешеттехини серге бу огону эпический эггега сыгырыга национальный бу терьер комитет эме бете кайыскалак үленигидер ол курдук олонкой кете ого онюрдаргар ден проект чарситинен бу саха олонкодун геройдарынан кукулалар оңолландар республика уяндаргар таркаталынылар. Ого олок кырабдагаттен кини бу онюр элитигер тутан кабан онюрунан кини андыйдуну анарыта сагаланар. Онон же бу саха огото билин уяндарга олонко геройдарынан онюр ону көрөн улатар условияланна. Мана херге ого анан бу мен олонко дойдутун оготобун ден бырайык салханын ыдылда турар. Бу бырайыгы серге үтчаккан Аллах мунка олонкото куюр олонкото ден бырайыктар үлелилер сылынайы фестивальдер ыдыллалар. Онна улахан жонга уруйдан улолонкобут ден эме бу сылынайы үгеске кубулуян ыдылдар түйүлге териллер. Же бу түйүлгелери ахан народтар икердиларынагы позу земли олонко ден эпостах народтар бу фестивальдара иккили хыл болу ыдыллан келле быйылгы жыллакка бихеха бу позу земли олонко фестиваль үхүс түгүлүн бу ураты балагынянан сибестен онлайн кибинен ыдылынна. Оманна бу түйрөмуктары серге букатын даганы кыдайттан тие кытталлар Монголияттан эме кыдыннылар. Онон бу камсагын кеңен ер. Билигин биги сүйүнен ого жон олонкону толорор бихеха онна отут түет ытчат олонкону толорочу бар. Итенне отуттан такса бу олонко түмсүлере
олонқону толорор коллективтар өскәтлер. Олонқо ассоциациятын кытта бу национальный терьер комитет бахчы хидимнәгүлелер. Олонқо ассоциацията номно хүрбеттен таққасыл устата республикаға олонқолох улустары түмен бу онағыс улуғы кытта ыкса хидимнәқтік үлели турар. Биһиги бу олонқобут ыһыға эми арсарга атырар ол курдук 14 түгүлүн республикатағы олонқо ыһыға быйыл ааньяқ қачытугар өлөөхмә сиргер отугар үрдүк тәрәһиннәхти гыдылынна бу олонқо ыһыктара улус олонқо ыһыға ыдыллар улустарын жонун хергетин сүркетин көтөгөн букатын түмен ылан бээлерин историяларын культураларын олонқолорун сөргөтен тилиннериге олох турунан үлелиллер оннаттан саңа тутулардан алылар иннигитин бу бээлергер сер туумытар түһүлгелэх болалар. Бу улус жонун эре болбакка олонқо ыhtara сака жонун бардын түмер улахан түһүлге болар манна народ таланнахтара таланнара арыллар саңа аттар үйнен тақсаллар онна оттон омук быһытынан биги тымбытын бу олонқо ыһыга ухаптарен бахча тиях тустакпыт. Онон же бу биги олонқобут ыһыга анал регламент олоғыран ыдыллар онна бу ыһыгка Александр Николаевич туз бете көгүлен далла мендеи темири ухары курдук бу төрү түгестербитин тилиндерин эми киллерде онон бу кини сакаталааннаактарын өрүтүн серки керекси көрө истехжер кийип болар онон темир устары эми олонкооттары серке өрүтүн серкир оны темир устарын союстарын этиенне киндер үлелерин оттон көрөн истен теңге үлелехежер онна бу биги кеммит Сүдүүха Борис Федорович Неустроев мандарус тус урахата тураргар эми бир сүрүн тирех төһү болла. Александр Николаевич бу народ таланнахтарын өрү олонқо ыhtаргар урахага күндүлән маанылан бастыңнары белетир үтү үгеһе колоктоото. Онон кырдык даганы бу олонқо ыһыга жону херкени өрө санааларын өрө көтөгөн олох сүргелерин көтөгөн бу биги ыһыкпыт арсарга атырыдыгар хүрдэх улахан оролланна. Александр Николаевич оттон бу эпический айымнелары народтар кардарыта байтыгыларгар тухламбыт бырайыгынан сахабыт сире бу эпос эркир кине болла диетапитне омуна суох онон бу республикабыт имиджевый политикатыгар тускалатын бу Александр Николаевич үрдүгү салаятчы быһытынан бу улахан жахаллах терехинен киллерден белетибит. Онон оттон бу бартын бирде ажасырытан кепсир кыллыбат. Онон тон түмүктен эттеке Александр Николаевич бу олонқо кепсенер айы аймагын араңатчылы түһереллибит жолурен юркун баатур курдук сахаду тухуомнан араңатчылыр биге бир чагылкай бастың салаятчыбыт болар ден биге түмүктүүбүт.